Upoznali smo se u studentskom domu. Došli smo iz daleka, ali su nam se putovi ovdje ukrstili. Prvi put smo se poljubili kraj starog sata, koji kao da je namjerno pred 200 godina zamenio svoje kazaljke i od minuta nam dao sat. Još se sjećam te magije. Sat je zazvonio, a srce na njegovom tornju je zasijalo, pa nam je on kao nekakav svjetionik snopom pokazao put. Zapravo sve je počelo mnogo ranije, kada se ova velika stena ispod nas isprečila moćom Dunav. Ljudi su kasnije napravili ovu vremensku mašinu. Mi smo našli svoje sazvežđe ovdje u planetariju. Našli smo i prevoz do njega, jednu tapiseriju Ateljea 61. Moram priznati da nam je Aladin dao ideju. Poletali smo, a put su nam pokazali umetnici ove velike likovne kolonije srpskog Montparnasa. Mi još putujemo.